Yesu nashimwe cyane, ndabashuje mwese amahoro y'Imana bane namwe. Ndashuhuje abakunzi ba Holiness Philadelphia, nkabashuhuje n'abakunzi b'amagurupe nyoboye. Amahoro y'Imana abane namwe. Ndashuhuje abantu baguma banyishuza ubutumwa bwiza ko babukeneye. Nukuri Imana yo mu ijuru nibaha umugisha. Nukuri muranyereka ko hari ikintu uri ko burakora muri mwebwe. Imana nihabwa icyubahiro. Nukuri mureke kujarajara, mureke kujarajara bene data. Iki ni igihe cyo kumva ubutumwa bwiza, ntago ari igihe cyo kujarajara. Uyu munsi turasoma igitabo cyo kuvayo, igice 20 ku murongo wa 14. Igitabo cyo kuvayo igice 20 ku murongo wa 14. Yesu nashimwe. Reka dusenge ntidutinde hanyuma tubandanye. Gusa reka ndakwibutse mwene data, ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana, wewe uri butangire ino video, ndakwinginze unayirangize. Ndakwinginze unayirangize. Reka ndakwibutse ikintu kimwe. Umwanya wari wo wose, umwanya wari wo wose urashobora kuva mu mubiri. Urashobora kuva mu mubiri. None niwava mu mubiri uzaja hehe? Ico ni kibazo cyawe kandi ukwiye kwinyishu. Uzaja hehe? Niwapfa cyangwa se upfuye woja hehe? Ese aho woja woba warahateguye cyangwa se woba uriko urategura ubu ukiri muzima? Ibyo ukora ukiri muzima nibyo uzasanga hariya. Niba wewe udashaka gutegura ubugingo bwawe ngo utangire unyure mu nzira ifunganye, utangire were imbuto, mwene data, urazi aho bazaje abantu banze kumvira Imana. Imana yabateguriye ahantu harahari, kandi abantu bose barimo barapfuba, n'abapfuye kera n'abazapfa batumviye Imana. Aho hantu harahari Imana izabashira, harahari aho Imana yabashize. Yesu natugiye neza. Reka dusenga Imana. Uwera Mana nyene cyubahiro, ndi imbere yawe, ndagushimiye data. Ndagushimiye ukuntu ngire neza, ukongera kandi ukanyizera data wa twese, ukampa ijambo ryawe ngo shikirize ubwoko bwawe. Ndakwinginze Yesu Kristo wabwo icyubahiro, ndakwinginze data, urungike umwuka wera kugira ngo Mwami Yesu anshigikire mu uyu murimo wawe. Ndirukanye imyuka yose mibi mu izina rya Yesu Kristo Munazareti. Ndakweretse umuntu wari wese agiye kumviza ubutumwa Mwami umugisha. Ndirukanye ibintu bye byose bitari ibyawe mu izina rya Yesu Kristo Munazareti. Mana, ndirukanye imyuka mibi, ndirukanye satani n'abadayimoni, ndirukanye imyuka y'abarozi, imyuka y'abapfumu, imyuka y'abafirimasoni, imyuka y'imizimu, imyuka yariyo yose ndayirukanye mu izina rya Yesu Kristo Munazareti. Ndakwinginze data wa twese, ijuru imanuke maze rigute hano hantu. Sabye nize kuvyumvishije, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Umuntu afite Bibiliya arashobora kwisomera. Yesu nashimwe.
iyi sheni ya Holiness Philadelphia ni sheni y'ubutumwa bwiza. Mwene data, ni sheni y'ubutumwa bwiza bwonyene. Haleluya. Ndazi ko ubutumwa bwiza bese bumaze kubarambira. Bumaze kubarambira, ntabwo mugikeneye. Ariko mwene data, ushatse washaka Yesu. Ushatse, umviriza, ushatse washaka Yesu, wamushaka by'ukuri. Iki ni igihe cyo gushaka Yesu, kubera ko hari igihe kizaza hazatera inzara n'inyota by'ijambo ry'Imana, ku buryo uzashaka Yesu ukamubura. N'iki gitabo, ino Bibiliya, amagambo arimwo, ku buryo uzayisoma ari nk'ikinyamakuru, kubera ko wa mwuka wera usigurira abantu, cyangwa se ugatuma abantu basobanukirwa ijambo ry'Imana. Ntago uzaba umwuka wera uzaba wasubiyeyo igihe Yesu Kristo niyahaguruka ku ntebe ye y'imbabazi. Umuntu wari we wese bari yabanze kumva ijambo ry'Imana bazajarajara bashaka ubutumwa bwiza. Baba we, ntubona ko ndabaho ubutumwa bwiza mukabwanga? Hazagera igihe mu bushaka ntimububone. Hazagera igihe mu bushaka ntimububone, kubera ko igihe cyo gushaka ubutumwa bwiza kizaba carangiye. Igihe umwami Yesu azaza aje gutwara umugeni, azazana n'abamarayika, aherekejwe n'abamarayika, yambaye ubwiza, aje gutwara umugeni yakoye amaraso, umugeni yakoye, aje kumutwara. Ayiwe, bizaba ibyishimo ku mugeni azaba agiye, kandi hazaba n'amarira ku bazaba basigaye. Hazaba n'amarira ku bazaba basigaye. Abazaba basigaye bazaba gowe, bazarira, bazaboroga, hazaba amarira. Abakobwa, abagore, abagabo, abasore, umviriza, bazarira, bazatakamba, ati Mana tubabarire, ati Mana dukingurire, ati Mana tugire neza. Yamara nawe azabwira ati nimumvireho. Yesu nashimwe cyane. Ubutumwa bwiza buriko buravugwa. Icyo muriko murakora ibyaha, ntago mushaka gukora iby'ubutumwa bwiza buriko burababwira. Abantu batumvira ijambo ry'Imana, abantu batumvira Yesu Kristo, abo ngabo hari ahantu yabateguriye azabashira. Yesu nashimwe. Haleluya. Mumama, wowe uri muranyumviriza, ntubona ko bakubwira ngo wambare wikwize ukagarariza? Ntubona ko bakubwira ati yo mishatsi yawe reka gushira ikintu na kimwe ku mishatsi, ati gumu kw'Imana yakuremye ukagarariza, ukemera gushamwa amarangi, ukemera mbese kwambara mbese ibyo wishakiye utuminu duki, ukagenda mu rushengero rw'Imana? Ndakubwire, ubona
Imana izabatwika. Nta muntu yambika ubusa azaja mu ijuru. Nta muntu yisukisha ibintu zenye ibituta azaja mu ijuru. Muri ko muriboha, mwiboha, nta juru mufite. Yewe mwene data muranyumviriza, nimba uzi ko mu mutwe wawe harimwo ibituta, ukabashizemwo n'ibiziriko, ugashiramwo amarangi ngo ni produit, ngo na makanta, yewe ndakubwire ijuru riri kure yawe. Tubona ndababwiza ukuri, ngenzaza ndabaha inyigisho Imana ishaka ko ndabahereza, inyigisho ziri holiness. Ntubona ko akubwira ngo mu kwahafu ukanga? Ntubona ko akubwira ati iryo heno nashyize hano kuzuri kure ukanga? Ntubona ko iyo minwa yanyu mugwa musigaho amarangi mukaguma mukora umurimo w'Imana? Ntimubona ukuntu ubutuza bwanyu mugenda mubwanikiye, amabere yanyu agenda ari hejuru? Ntimubona ko muriko murabikora mukanga mbese kugira iki gukora iby'Imana ishaka? Ndakubwire wowe uri murabikora, ijuru riri kure yawe. Ijuru riri kure yawe. Dusome ijambo ry'Imana. Ndakubwiza ukuri, niwanga ukuri n'akazi kawe rwose ntabwo uzavuga ngo ntiwabwiwe. Dore Kazimariza waryamaze kugira iki kukuja mu gutwi. Ushatse wakumva, hari inyambaro zadutse. Umwenda muremure basigaye bambara ni umwenda ugera ku mavi, niwo mwenda muremure ubu bambara. Imyenda imanutse ntayo bacambara, ubu ugera ku mavi niwo mbona abantu basigaye bambara. Bene data, abapasiteri, abaririmbyi, abakidore, niyo myenda basigaye bambara igeze ku mavi. Mwene data muranyumviriza, iyo nyambaro wari ukwiye kwambara ukikwiza hakiri kare utarapfa. Ubu ukiri muzima wari ukwiye guheba ibintu byose ubona byakubuza ijuru. Reka ndeke gutinda, reka nsome ijambo ry'Imana ku murongo wa 14 kuvayo igice 20 avuga ngo ntugasambane. Ntugasambane iryo jambo. Yesu nashimwe cyane. Ijambo riravuze ngo ntugasambane. Ariko amwe muri ko muravuga, mukozi w'Imana, kwikinisha bisigura ngo iki? Mukozi w'Imana, ntago twari tuzi ko ari icyaha. Reka ngenda babwire bene data, muri ko murafyinata rwose, muri ko murafyina pe. Ntago wari uzi ko ari icyaha. Yewe mukobwa we, ntago wari uzi ko kwikinisha, kwisambanya kari icyaha. Buriya muko, iyo ufashe intoke zawe ukinjiza mu gitsina cyawe uri murakora iki? Iyo ufashe ikintu cyose wiboneye ukinjiza mu gitsina cyawe, ukinjiza mo hagati, ubu uzi kuri murakora iki? Ubu urimo urikinisha, ubu urimo urisambanya wewe ubwawe. Kwisambanya, ubu urimo urisambanya. Nawe ukaza ngo ntabwo narizi ko ari icyaha, nta soni mufite. Buriya Yesu Kristo aje uwo mubwira ngo ntabwo wari uzi ko ari icyaha, kandi uzi ko ikintu cyose cinjiye hariya, wewe ubwo ukinjiza ikintu hariya, ubu uzi kuri kurisambanya.
urazi ibyo byaho ukuntu byafasha abantu mu rushengero, kandi bavuga ngo n'abakristo, ngo n'abaririmbyi, ngo n'abadiyakoni, ngo n'abaki, ugasanga barimo barisambanya, binjizamo ibintu intoke byose mbese bakinjizamo, ko ntabwo bari bazi ko ari icyaye. Baba we, umviriza suko se, suko muri tobanga abakobwa ubusugi mukabuvanamwo ngo si icyaha. uri kurakora iki? Wa muhungu we, wa mugabo, wa mugore we, muriko murakora ibiki? Muriko murakora ibiki se wa mugabo cyangwa se wa muhungu? Iyo ufata intoke zawe, amaboko yawe, ukishusha ukikaresa kabisa, ukirongora ubwawe ukoresheje amaboko yawe, ukirongora ukoresheje amaboko yawe, uba urimo urakora ibiki? Uba urimo urakora ibiki? Nturi muri sambanya? Nta soni mukisambanya kugeza aho intanga zisohotse. Ntabwo nzi ko ari icyaha. Ntabwo wari uzi ko ari icyaha. Nureke kwihanuza urebe ukuntu umuriro uzakurigata, sibyo? Bifata ubyicarane uzi urebe ukuntu umuriro uzakurigata. Nta mbabazi. Urebye ukuntu ikarese zibarembeje bakobwa n'abasore, karese zirabarembeje, karese zirabishe. Mama nga y'amabere, gukorakora ku mabere, gukorakora ku mabuno, gukorakora ibikinwa, barayikuruye, barayigeze iki? Hose ngo n'abakristo, ngo n'abaririmbyi, ngo batonda ngo buri kwa gatandatu no ku cyumweru ku rushengero, iminwa bahagenda bakurura iminwa yo hejuru niyo hasi, bagafatanya bagakurura indimi bakinjiza mu kanwa, ngo n'abakristo. Ibyo byose mukabikora, mukaja mu rushengero mukaririmba, mutera Imana iseseme, ngo muri ko muranezeza Imana, ngo muri ko muranezeza Imana. N'iminwa binjije mu indimi. Yewe, iminwa yawe bayinjije mu indimi. Yewe muhungu, indimi zawe wazinjije mu bakobwa, intoke zawe wazinjije mu bakobwa, mbese mubarongoza intoke, mugaca muvonga mukagenda ku rushengero, ngo mugiye kuririmba, ngo mugiye gudiyakona, ngo mugiye kuvuga ubutumwa bwiza. Mwanduye Imana ibabona, mbese ibabona nabi kubera ko mwanduye, mufite ibyaha bisesemanye, nta soni mufite. Ibyaha byarabishe, mukora ibyaha mwinyegeje, murasinda, mbese mukiba, mbese ibyaha byaribyo byose murabikora, hanyuma mugaca mugenda gukora umurimo w'Imana, mukavuga ngo muzaja mu ijuru. Ijuru ryahe? Ijuru ryahe? Nimba mudashobora kumenya ko umwanzi w'Imana ari icyaha, muzabimenya ryari? Reka ndababwiza ukuri, umuntu wese azi ko arimo arakora icyaha adashaka kwihana, uwo nguwo impembo ye ni mu muriro. Ndakubwire ko Yesu Kristo ari ku irembo. Nimba utabona ko Yesu Kristo aje, yewe n'akazi kawe gusa. Ndakubwiza ukuri ko Yesu Kristo aje gutwara umugeni. Aje gutwara umugeni. Abantu inda zaragutse, zabaye niniya, hakuvuga ubutumwa bwiza, bashaka amafaranga. Nutihana ngo uve mu nzira zawe mbi, ngo uhindukire Kristo, ngo wemera gutegeke, wemere yicare muri wewe, iryo daimoni riri mu mutima wawe risohoke.
nimba udashaka kurisohora ngibyo ririko rirakubesha. Igihe cabo kiraje, igihe kiriko kiregereza co guturigwa, nawe ukabemera abadayimoni bakakwicaramwo bakagukoresha, ukagira uburyarya ukiba ugasambana ukikinisha. Mbese abakobwa warabarangije, ufite amaso y'irari, ubwibone, ufite ubwibone, urasambana ugasambana mu bitekerezo, wasambana ugasambanira mu mutima. Mbese ukwigumya byarabananiye. Iyo mubonye umukobwa yambitse ukuntu, mbese muca mushuha mugasambana nawe mu bitekerezo, cyangwa se ugafata ifoto ye ukayijana no mu ntuzenye no mu nzozi, ugasanga dayimoni ryaje ryambaye yasura kugira ngo muryamane. Reka ndababwire bene data, reka ndababwire, ntubona ntago mushaka kwihana by'ukuri, muzarimbuka pe, muzarimbuka. Umuntu wese arimwo yirengagiza ijambo ry'Imana, Imana izamurimbura. Yesu Kristo ashaka ko mwihana mukava mu byaha, mukamwemerera by'ukuri akabayobora. Haleluya. Tugiye gusenga Imana. Buri muntu arazi inzira arimwe aranyuramo uko zimeze. Ntugasambane, umaze gusambana n'abakobwa banga, yewe muririmbyi we, yewe diakoni, umaze gusambana n'abagabo bangahe, uri umudiyakoni, uri umudiyakonezi, yewe pasite, umaze gusambana n'abagore bangahe mu muhanda, ubabona ugacushuha, wabona ugacushuha. Erega ndababwire kandi ndanabibutse, izina ryitwa pasiteri ntago ariryo rizabinjiza mu bwami bw'Imana. Izina ryitwa roperezanta, izina ryitwa nde. Reka ndabibutse ko ayo mazina atariyo azabinjiza mu bwami bw'Imana. Mushatse mwakwihana by'ukuri, mushatse mwakwihana. Nimba mudashaka kwihana, Imana izabaturira. Uwera Mana nyene icyubahiro, ndagushima ndaguhimbaje, ndagushima Data ukuntu ugaburiye abantu bawe magambo yawe. Ndakwinginze Yesu Kristo yaherekeze kugira ngo agire ikimazi mu mitima y'abantu. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana yo mu ijuru nibagiye neza kandi